nibyo ibihe byiza kuri mwese muduteze yombi muri mu bice bitandukanye nabasuje mbahaye ikaze mbifurije kugubwa neza kuri uyu munsi wa none turi tariki 2 Nyakanga 2026 nkuko twabibemereye rero muri kino gitondo turi masaha ya kare turagarutse muri studio tugiye kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro biza kwibanda kandi bigaruka cyane ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Cyo ngwino rero tubane muri ano makuru muri ana masaha mu by'ukuri avuga ko ari amasaha ya kare cyane cyangwa se amasaha mu by'ukuri akiri mabisi, ariko ntabwo buri buze kutubuza kureba amakuru kubera yuko murabizi ko urugendo rw'amakuru ruba rugikomeje ndetse yewe nta no guhagarara. Niko byifashe nanone tugiye kwerekeza hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, igihugu cy'igituranyi n'u Burundi n'u Rwanda ndetse na Uganda, ari narwo ruhande dukunze kwibanda kuko amwe mu makuru y'ingenzi y'ibikomeje kuvugwa hirya no hino ku isi n'ubundi nabyo biribanda kuri ino ngingo cyangwa se kuri kino kibazo. Nta kindi kintu rero ngiye kuba nababwira no kubera yuko nanone ngiye kugaruka hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo kubera ko ibitajyanye nabyo ago ndibuze kuba nabigaruka. Niba ari ibindi warutegereje bitajyanye na kino kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo rwose ntago mu by'ukuri uri buze kuba wabyumva, ariko nanone ku bantu bashaka kumva amakuru mu burasirazuba bwa Kongo wamaze kuhagera nahangaha ndetse nta nahandi rwose niwirwe ujya kure kubera ko tugiye kubyinjiramo gatanu kuri gatanu. U Rwanda rwamaganye byinshi ku bijyanye n'ibyo ruregwa ndetse rwamagana rwose Amerika ngo yafatiye kampani zarwo ibihano, by'umwihariko kampani zicuruza amabuye y'agaciro kandi zikanayacukura zikanayatunganya mbere ko yoherezwa ku isoko, aho u Rwanda ruvuga ruti habayemo kwibeshya ndetse rugasobanura neza rwose ko ngo harimo bitarafashwe mu buryo bwiza. Raporo y'umuryango w'abibumbye yanatangaje ko ngo buriya ingabo z'u Rwanda zaba zariyongereye muri bino bihe zerekeza ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Namwe mu makuru yandi yaje gusohoka mu by'ukuri avuga ho ibintu bigeze cyangwa se ku birimo bijya mbere hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Joseph Kabila ari hafi kuba ngo yaba umuyobozi ukomeye muri AFC 23. Ibi nabyo bikaba byashwe n'umuryango w'abibumbye bavuga bati hari amakuru avuga ko uyu mugabo ashaka guhabwa umwanya ukomeye cyane muri AFC vuba bidatinze nta gihindutse. Ese koko nibyo cyangwa si byo? Ndaza kuba mbigarukaho. Ni mu gihe kandi nanone turagaruka ku bijyanye n'ubundi na mabuye y'agaciro yaba bivugwa ko agenda yoherezwa mu bihugu bigiye bitandukanye, by'umwihariko rero Uganda nayo ikaba yongeye kumvikana mu madosiye avuga ko yakira amabuye y'agaciro aturuka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi mu buryo utemewe n'amategeko. Ese iki gihugu nacyo kiraza guhabwa ibihano cyangwa? Dore ko u Rwanda rurerutse kuvugwaho kuri iyo dosiye rwose mu by'ukuri rwanagezeho rurekara muravuga ruti kubera iki mwaba mwaradufatiye ibihano kandi mu by'ukuri batemera ko ibyo ngibyo ari byo. Ni mu gihe muri kino gitondo nanone hari igitondo cy'imirwano nk'uko bisanzwe ku munsi navuga ko tugeze ku munsi wa gatandatu cyangwa se ni ku munsi wa gatandatu w'imirwano by the way, kubera ko imirwano isa nkaho yatangiye ku itariki 26 muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi mu bice bigiye bitandukanye by'iyi teritwari nibwo imirwano yatangiye gusubukura, nibwo ibitero byabo byatangiye kugenda byumvikana. Ubwo rero niba tugeze ku itariki 2 urumva ko turimo tugera ku munsi wa gatandatu w'imirwano cyangwa se urugamba. Hanyuma turaza kubyinjiramo nabyo turebe uko byifashe cyangwa se turebe uko bihagaze. Nyemera ukande subscribe mbere ko twinjira muri amakuru kubera ko ari nandi makuru y'ingenzi tuba tugufitiye, ariko ya hano mu burasirazuba bwa Kongo, ya hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari by'umwihariko nibyo akenshi dukunze kuba twakwigarukiraho gatanu kuri gatanu. Bakunzi ba Region Info bari mu Burundi, bari Uganda, bari Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bice bya Goma ndetse na za Bukavu, abadukurikirana bari muri za Kenya na Tanzania hose, reka mbahe ikaze ku buryo burambuye cyane mbifuriza kugubwa neza. Abariyo irwota amasimbi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu yindi myanya kabisa mudukurikirana, ndasaba ko mukanda like. Umunsi w'ejo navuze ko byibuza tugeza like zikaba muri 70
ikiganiro kigira like zigera mu ijana zimaze no kuba zarengaho. Ni ikintu cyiza kandi cyo kwishimira rwose, igikorwa cyiza mwakoze. Reka nanone mu by'ukuri na hano noneho dusabe ko mu by'ukuri, kuko ikiganiro giherutse cyari cyagize like zigera ku ijana, noneho reka mu by'ukuri zize kurushaho kurengaho. Ni bimwe mu bitugaragariza mu by'ukuri ko amakuru tugenda tubagezaho muba mwabashije kugenda muyabona. Ndetse abakunzi b'amakuru, abakunzi ba Region Info, mu biganiro amakuru twagiye tubatambukiriza kugeza n'uyu munsi kandi tukibibagezaho. Ariko ushaka no gutanga igitekerezo cyawe, ushaka no gutanga inyunganizi ku makuru n'ibiganiro tugera tukugezaho, nabyo ntago biba bibujijwe cyangwa se ntago biremewe, ntago bihagaritswe. Hanyuma ushaka no kuba wakanda like, ari nabyo ndimo nsaba. Igihugu bita Uburundi kigaragaje rwose ku buryo budasanzwe Uburundi bwatunguye abantu kuri inshuro. Noneho bimwe bajya bavuga ngo abasirikare b'u Burundi cyangwa se ngo intwaro z'u Burundi, abana bamanutse mu mitaka, abaparakomando bamanutse mu kirere rwose, bamanuka mu mitaka. Si ibyo gusa, intwaro zikomeye cyane zongeye kugaragazwa. Abenshi batangiye kuvuga bati mutinye Uburundi. Bamwe batangiye kuvuga bati mutinye Uburundi, naho ubundi bati karabaye mw'abantu mwe. Se ibyo byaba birimo biterwa n'iki? Akubwira ko Uburundi bwerekanye intwaro hagana ku munsi w'ejo rwose zidasanzwe. Uburundi rero nabwo buri mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse bufite n'abasirikare batari bakeya. No muri iyi mirwano ikomeje kujya mbere, wamenya neza rwose ko mu by'ukuri nabo barimo, Abarundi barimo kandi bakomeje kwitwara neza. Bimwe bajya bashimirwa cyane kugeza ku butegetsi bwa Kinshasa, buvuga ko buticuza kuba ingabo z'u Burundi ziri muri bino bice. Niba ushyigikiye ingabo z'u Burundi, ukaba ushyigikiye Wazalendo, ukaba ushyigikiye mu by'ukuri uburyo ki Kwatso ya Kinshasa ikomeje kwitwara, kanda like kuri kino kiganiro. Ndetse ifatwa ry'ibice nanone nka Rubaya na Ngungu, kanda like. Ubwo mu by'ukuri nanone abandi namwe mutanga ibitekerezo byanyu n'inyunganizi, ubundi twikomereze n'amakuru. Rero navuga ko haje gushya koko, haragurumana harakongoka, kubera yuko ubu tuvugana muri kino gitondo amakuru dufite aremeza ko ibice nka Goma birimo byago bikomeye cyane, kubera ko ubu ni bimwe mu bice biri ku rutonde rw'ibice bishobora kwigarurwa vuba bidatinze, cyangwa se bishobora kuba byafatwa hagati aho ngaho rwose, ngo bishobora kuba byafatwa mu gihe nta gihindutse, bikamburwa inyeshyamba za AFC 23. Gusa ku mujyi wa Goma ngo bishobora kuba bigoranye cyane, kubera ko birasaba ko ibice nka Sake bibanza gukurwamo n'indi myanya itandukanye, dore ko bamwe baza bakanavuga bati birashoboka ko Bukavu ishobora kuzafatwa mbere ya Goma, kubera ko ubona ko Bukavu yasatiriwe cyane. Ariko bakavuga bati ni aba amahirwe yuko Ngungu, Rubaya ibi bice bifatwa, mukabona imirwano isatiriye Sake, egare no guhita mwanzura yuko turimo turerekeza Goma. Kubera ko tuvugana biravuga ko abasirikare ibihumbi n'ibihumbi ba FARDC cyangwa se bakorana nayo bamaze kwegera ibice bya Ngungu ndetse na Rubaya ku kigero gihagije, mu bikoresho bihagije, ndetse bivugwa neza ko AFC 23 ikomeze uyu mutwe waje kugenda uhura n'uruva gusenya bimwe mu bikoresho byawo by'uyu mutwe nyine bigenda birasirwa kuri front line abasirikare babo. Ariko imirwano isa nkaho navuga ko igenda icogoramo, ikongera ikura, bitero bikagabanyuka bikongera bikubura bya hato na hato, bimwe mu bigira ingaruka ariko nanone zikomeye cyane kuri bamwe mu baturage, kuko ntago birimo birasiga ubusa. Reka twinje muri aya makuru akomeye cyane kugeza kuri ubu ngubu. Ubwo wumva rero ngo imibare y'abasirikare ba leta ya Kongo FARDC irimo kwiyongera ku ruhande rw'inyeshyamba, naho icyo kintu cyakomeje kugenda kivugwa cyangwa se kigarukwaho. Wakwibaza ngo byifashe bite? Hari raporo rero yakomeje kugenda ivugisha benshi, natwe kugeza kuri ubu ngubu irimo iratuvugisha, kubera ko urumva turamutse tubivugaho cyangwa se tubikomozaho, kuko iyo bitanditswe cyangwa se bitashyizwe hanze ntabwo twari ube tubivugaho, ariko kubera ko byageze ahagaragara reka tubivuge. Niko bimeze. Raporo y'umuryango w'abibumbye rero iravuga ko ngo hagati y'abasirikare bagera ku 14 Prito ntabwo ari ibihumbi 14 n'ibihumbi 18 b'u Rwanda ngo barwana ku ruhande rwa FCM mu burasirazuba bwa Kongo, bagafasha zino nyeshyamba
mu mirwano cyangwa se mu cyo nakwita ama operation agiye atandukanye. Ibihumbi 14 kugera kuri 18 ntabwo ari bakeya, ntabwo ari bakeya rwose, ni abasirikare navuga ko ari benshi. Abangaba rero buriya ngo barimo barafasha cyangwa se bari guha ubufasha rwose kino gisirikare cya M23 cyangwa se zino nyeshyamba, kubera ko buriya bakunze kwita igisirikare, ngo ingabo z'u Rwanda zerekejeyo. Raporo nshya y'impuguke z'umuryango w'abibumbye UN ngo iragaragaza uruhare rw'ingabo z'u Rwanda mu ntambara M23 irimo kurwana mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Iraporo ivuga yuko ngo umutwe wa M23 kuri ubu waba ufite abarwanyi bagera ku bihumbi 30 bose, ibihumbi 30, ngo aba bakaba bakorera mu duce dutatu tw'igisirikare tuyoborwa n'abakomanda batandukanye. Uretse aba barwanyi ba M23, impuguke z'umuryango w'abibumbye ngo zivuga ko kuri ubu hagati y'abasirikare b'u Rwanda bari hagati mu 12 na 18 ngo baba bari kwifatanya n'uyu mutwe mu rugamba urimo kurwana n'ingabo za Congo. Bivuze ngo niba havugwa ibihumbi 30 hakongerwa bari hagati y'ibihumbi 12 na 18, bivuze ngo naba barirwa mu bihumbi za 45 gutyo, ibihumbi za 45. Raporo yagarutse kandi ku gitero cyafashwe kuri Uvira. Buriya ngo nubwo byavugwaga ko ngo hari impamvu zituma izi ngabo zitangaza ko rwose ko zerekezayo, byagaragaye ko impamvu zitangwa rwose ngo zidakwiye gushingirwaho n'undi munsi, kubera yuko nk'umujyi wa Uvira waje kugwa mu maboko y'inyeshyamba. Mu by'ukuri ntabwo hari hamwe hagaragaraga ibibazo byakekwaga ko byaba ari byo bituma izo ngabo zishyirwayo. Raporo yagarutse kandi ku gitero cyafashwe mu 2025, aho iyi raporo ivuga ko ngo James Kabarebe wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ari umwe mu bayoboye icyo gikorwa cya gisirikare cyari kigamije kwagura ibice bigenzurwa na FCM23 muri Kivu y'Amajyepfo, ngo yari umwe mu batanze amabwiriza. Raporo niko ibivuga. Hagati aho mu gihe hakomeje ibiganiro n'ubuhuza bigamije kugarura amahoro, amahanga yakomeje gusaba ko ingabo zakurwa ku butaka bwa Congo. Icyakora ngo raporo ya UN ivuga ko nta gukura ingabo ku buryo bugaragara kwabayeho, ahubwo ngo hagaragaye kwimura ingabo ku ntera hagati ya kilometero 15 ndetse na 20, ariko bikaba byaragaragaye nk'ihindurwa ry'imyanya gisirikare cyangwa se amayeri yo kwisuganya. Ku rwego rwa diplomasi, impuguke za UN ngo ziri kugaragaza ko habayeho ibikorwa byinshi byo gushaka igisubizo cy'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Congo, haba binyuze mu biganiro bya Doha, Washington ndetse na Montreal. Nyamara ngo izo mbaraga ntizigeze zitanga impinduka zifatika ku rugamba, kuko imirwano yakomeje muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, nubwo habayeho gusaba impande zose guhagarika imirwano. Turabibutsa ko kugeza ubu umuryango w'abibumbye wari usanzwe uvuga ko mu butaka bwa Congo hari abasirikare bagera ku 5. Leta ya Congo yakomeje gushinjwa na gutera inkunga umutwe wa M23 mu buryo bw'abasirikare, amafaranga n'ibikoresho bya gisirikare, mu gihe Leta y'u Rwanda yo yakomeje kwamagana ibyo birego ivuga ko bidafitutse. Mbere na mbere cyangwa se mbere y'uko iyi raporo isohoka havugwaga ibihumbi 5, kuri ubu ngubu bikavuga ko rero ngo bongewe bakaba bagira hagati mu 12 na 18. Umva ko harimo ikinyuranyo kinini cyane. Amasezerano ya Washington nayo aravugwaho rero, cyangwa se ni bimwe mu byagarutsweho, bivugwa neza rwose ko ngo aya masezerano byari byitezwe ko ashobora gutanga igisubizo mu guhagarika imirwano, ategeze mu by'ukuri agira n'ikintu na kimwe abasha kugeraho cyangwa se atuma kigerwaho. Ku bw'izo mpamvu rwose aya masezerano nayo akaba nengwa cyane. Amasezerano ya Washington yashyizweho umukono tariki 27 Kamena 2026 hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Yateganyaga ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo, naho Repubulika Demokarasi ya Kongo igafata ingamba zo guhashya umutwe wa FDLR, ariko kugeza ubu raporo igaragaza ko nta ntambwe igaragara iraterwa mu ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano. Kino rero ni ikibazo gikomeye cyane, bituma habaho icyuho ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ryayo ndetse n'irangizwa ry'ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Izi navuga ko ari zimwe mu ntego cyangwa se mu mpamvu nyamukuru zari zihawe zashoboraga gutuma igisubizo cyangwa se haboneka umuti wa bino bibazo, ariko kugeza kuri uyu munsi cyangwa se kugeza izi saha biracyari ibibazo, kubera ko nta kintu na kimwe nyine kirakorwa. Ingabo kugabanyuka zariyongereye,
ndetse nanone leta ya Congo nayo ibyo yasabwe ntabwo yabikoze byo guhagarika gukora na FDLR. Ibyo byose rero bikagaruka bigafatwa nka kimwe mu bigendwa bivuga ko hakwiye kuboneka igisubizo kirambye kuri bino bibazo. Tuvuye kuri ibyo rero, u Rwanda rwageze icyo rutangaza ku bijyanye n'ibihano ruherutse gufatirwa, ariko by'umwihariko zimwe muri kampani za kino gihugu zafatiwe ibihano. U Rwanda ntabwo rwigeze rubipfana nk'uko BBC ibivuga, ngo leta y'u Rwanda yamaganye ibihano ivuga ko birurenganya. Ibihano ngo birarurenganya, kandi ibi bihano ntabwo bishobora kuba umusaruro cyangwa se bishobora gutanga igisubizo. Ni ibihano Amerika iherutse gufatira kampanyi z'amabuye y'agaciro zarwo n'abazikuriye. Amerika yabashinjaga kuba umufatanyabikorwa w'ingenzi w'umutwe w'inyeshyamba M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibi rero bigashingirwaho n'u Rwanda ruvuga ruti murimo kwibeshya cyane, cyangwa se ibirimo gukorwa ntabwo birimo gukorwa mu buryo bwa nyabwo. Ati nibwo bwa mbere leta y'u Rwanda igize icyo itangaza kandi mu buryo bweruye kuri ibyo bihano Amerika yafashe ku wa kane ushize, ubwo Minisitiri w'Imari Scott Bessent yavugaga ko Amerika itazemerera udutsiko kungukira mu bucuruzi bunyuranyije n'amategeko bw'amabuye y'agaciro no guteza umutekano muke mu karere, bigatuma binyuze muri OFAC cyangwa se Office Foreign Asset Control. Amerika rwose ifata ibihano kubera ko yavugaga ati birimo birakorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mu kiganiro yagiranye na televiziyo France 24 cyatangajwe ku wa mbere, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yabajije impamvu u Rwanda rwonyine ari rwo rufatirwa ibihano mu gihe amasezerano y'amahoro yayobowe na Amerika yashyizweho umukono mu Ukuboza 2025 hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Areba impande zombi, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko ngo ugasanga hari ikibazo cy'uko ibihano bigera ku ruhande rumwe. Uyu muyobozi rero yaravuze ati muri kino kiganiro yagiranye na France 24 ati kubera iki ntabwo byumvikana uburyo cy'uruhande rumwe ari rwo rufatirwa ibihano. Yagize ati rero turimo guteguhwa n'ubuhuza bwa Amerika bugenda burushaho kubogama. Si ubwa mbere abategetsi bo mu Rwanda bashinja leta ya Amerika kubogamira kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Umunyamerika Mark Parman wa France 24 yabwiye Nduhungirehe ko Amerika ifata ko u Rwanda ari rwo nyirabayazana mu kibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Congo, bikaba ariyo mpamvu ngo rwaba rufatirwa ibihano. Niko uyu munyamakuru Mark yasubije. Yanamubajije ukuntu u Rwanda rwizera umuhuza ubogamye. Ati gute mwizera umuhuza ubogamye? Nduhungirehe asubiza ati twizera amahoro, turizera ko dushaka amahoro mu karere kandi twafashe ingamba zifatika zo kwihutisha ibyo twemeranyijeho. Bityo rero u Rwanda ruvuga ko rutizera umuhuza ahubwo rwizera ibyo yashoboraga kurugezaho. Ikindi ati ariko ku rundi ruhande turimo kubwira umuhuza Amerika ko twasinyanye amasezerano y'amahoro n'uruhande rwitwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo rwiyemeje agahenge no kurandura FDLR. Ntirushobora kugera ku mahoro mu gihe uruhande rumwe ari rwo rwonyine rushyira mu bikorwa ibyo rusabwa mu masezerano. U Rwanda rukavuga ko impande zombi, u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, nyine bikwiye kuba ibyabo. Kinshasa ivuga ko yashyize imbaraga mu kubikora mu bikorwa byo kurandura umutwe w'inyeshyamba FDLR, ndetse ikaburira ko umusirikare wayo uzafatwa akorana nawo azabihanirwa. Gusa Kinshasa ishimangira ko ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bugomba kubahirizwa, u Rwanda rugakura ingabo zarwo ku butaka bwayo. Minisitiri Nduhungirehe yongeraho ati biriya bihano mbere na mbere biraturenganya, bireba uruhande rumwe kandi ntibitanga umusaruro, kandi si akazi k'umuhuza gufata ibihano, ndetse umuhuza aramutse afashe ibihano gufatira ibihano uruhande rumwe rwonyine icyo bishobora gukora gusa ni ukongera imbaraga urundi ruhande. Mu gufata ibyo bihano, Minisitiri Bessent yavuze ko umutungo w'amabuye y'agaciro wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'uw'abanyekongo Kongo nyine ngo ati tuyobowe na Perezida Donald Trump tuzakomeza gufata ingamba ihamye ku bateza urugomo, ikoreshwa rya nabi ry'abandi ndetse n'abagaba ibitero ku banyekongo. Leta ya Congo yo yashimye ibihano, ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gutera indi ntambwe mu kurwanya ibico bigaburira intambara yo mu burasirazuba
bw'icyo gihugu. Umuvugizi wa leta ya Congo Patrick Muyaya yatangaje ku rubuga rwa X ko ibi bihano ngo byibutsa ku Rwanda ko byihutirwa gukura ibiganza byarwo kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Bivuze ngo Repubulika ya Demokarasi ya Congo iri kwishimira ko Amerika yafashe ibihano. Abafatiwe ibyo bihano ni kampani zirimo Gasabo Gold Refinery Limited inazwi nka Gasabo Gold itunganya zahabu ikorera Kigali. Umuyobozi ni wo bita chairman wayo Jean-Marc Kalima, naho Bosco Kayobotsi ushinzwe ibikorwa bya buri munsi, nuvuga icyo bita general manager. Amerika ivuga ko Kalima anagenzura ibikorwa by'izindi kampani zo mu Rwanda zicukura amabuye y'agaciro arizo Bugambira Mines Limited, Bugambira Mines cyangwa se Wolfram Mining and Processing Limited, Wolfram Mining na Rwinkwavu Mining Corporation Limited, Rwinkwavu Mining nazo zikaba Amerika rero yarazifatiye ibihano, ivuga iti izi kampani nazo zibiri inyuma cyangwa se zibirimo. Ibi bihano byakurikiye ibindi Amerika yari yafatiye ingabo z'u Rwanda n'abajenerali bane b'u Rwanda muri uwo mwaka ibashinja kugira uruhare mu ntambara mu burasirazuba bwa Congo. Leta zunze ubumwe za Amerika, Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'inzobere z'umuryango w'ibyo bashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 mu kuha imyitozo abasirikare, amategeko ndetse no kugenzura imikorere yawo mu ntambara yongeye kubura mu mpera y'umwaka wa 2021 nubwo imaze imyaka hafi 30 ihagarara ikongera ikubura. Inzobere za UN zigereranya ko u Rwanda rufite abasirikare bari hagati ya 600 bari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 7 ku butaka bwa Congo, ariko kuri ubu bikavuga ko byiyongereye mu 2026 ari hagati y'ibihumbi 10 na 4 na 18 nk'uko imibare muri raporo ya UN ibitangaza. Ino raporo rero yakomoje no kuri byinshi kugeza no ko bita Joseph Kabila, umwe mu bahoze bayobora Repubulika ya Demokarasi ya Congo, akaza kwisanga kuri ubu rwose ari mu mitwe yitwaje intwaro ndetse ari no mu bahigwa cyane kubera ko uyu mugabo yamaze gukatirwa igihano cyo gufungwa burundu kubera gushinjwa kugambanira igihugu ndetse no gushaka guhungabanya ubutegetsi buriho. Nkuko bigenda bigarukwa n'iki rero iyi raporo yaje kumuvugaho cyangwa se yatangaje kuri we, ndagira ngo nabyo mbigarukeho. Raporo ya nyuma y'impuguke z'umuryango w'abibumbye Loni ku bibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo yasohotse igaragaza ko ngo wahoze ari perezida wa Congo Joseph Kabila agenda arushaho kwegerana n'umutwe wa M23 Mouvement du 23 Mars, ndetse ngo bikaba bivugwa ko uyu mugabo ashobora no guhabwa ubuyobozi bwo hejuru cyangwa se umwanya ukomeye cyane muri uyu mutwe, nk'uko iyi raporo yakoreshejwe n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ibivuga. Joseph Kabila kuva muri Gicurasi 2025 ngo nibwo yagira ingendo nyinshi mu bice bigenzurwa na M23 avuye muri Afurika y'Epfo. Bivugwa ko yahuriye inshuro nyinshi n'abayobozi bakuru b'uyu mutwe M23. Raporo igaragaza ko ubufatanye bwakomeje gukomera cyane nyuma y'uko urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo rwakatiraga uyu mugabo igihano cy'urupfu adahari muri Nzeri 2025. Urukiko rwamuhamije icyaha cy'ubugambanyi no gukorana n'inyeshyamba. Gusa impuguke za Loni zivuga ko hashobora kubaho impinduka mu buyobozi bwa M23 aho Joseph Kabila ashobora guhabwa umwanya ukomeye mu buyobozi bw'uyu mutwe. Iyi raporo ikomeza ivuga ko iyi gahunda iri mu mugambi wo kwerekana M23 nk'umuryango ushingiye ku banyekongo ubwabo hagamijwe kugabanya cyangwa se gutesha agaciro ibirego bivuga ko uyu mutwe ufashwa n'u Rwanda. Raporo kandi yibutsa ko muri Werurwe 2026 Joseph Kabila yatangaje ku mugaragaro ko adashyigikiye ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi binyuze ku rubuga rwiswe cyangwa se mu cyo bise Dutabare Congo, aho yasabye abanyekongo cyangwa se yasabye ko habaho impinduka mu buyobozi bw'igihugu. Ibi biri mu myanzuro y'ingenzi ikubiye muri raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yasesenguye ko uko amakimbirane y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo akomeje gufata indi ntera kubera yuko ngo gufatanya kwa Joseph Kabila na AFC M23 ni kimwe mu bintu bikomeye cyane bishobora kongera umwuka ndetse no guha amahirwe inyeshyamba kandi bigatuma ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Congo kirushaho gukomera. Ku bijyanye n'amabuye y'agaciro asohorwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo rero amakuru ku bijyanye na kino kibazo yo navuga ko agikomeje gusohoka. Hari ibyavuzwe rero kuri Uganda
ngo zahabu ifite agaciro ka miliyoni magana z'amadolari yasawe muri Ituri ngo maze yoherezwa muri Uganda rwihishwa. Hagati ya miliyoni 300 na miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika, uko niko hagereranwa agaciro ka zahabu yacukuye ahacukurwa mu y'agaciro hagati y'amabanga ndetse na Nizi mu ntara y'Ituri hagati ya Werurwe 2024 na Werurwe 2026. Ahandi acukurwa hafi ya Yedi bivuga ko hamaze kuvamo zahabu irenga tone 2 kuva mu ntangiriro za 2025, nyamara ngo imibare yoherezwa mu mahanga yatangajwe ku mugaragaro ku ntara yose ya Ituri yagaragazaga ko mu mwaka wa 2025 hoherejwe gusa ibiro 559 bya zahabu. Iri tandukaniro rinini cyane rigaragajwe neza muri raporo y'impuguke z'umuryango w'imigezi zishingiye ku isesengura ry'amakuru y'ahantu hakoreshejwe ikoranabuhanga ndetse n'ahandi makuru yakusanyijwe mu buryo bw'ubushakashatsi. Iyo zahabu ijyanwa rero ngo nk'uko raporo ibivuga, igice kinini cyayo cyoherezwa muri Uganda. Mu mwaka wa 2025 zahabu ya Uganda yohereje mu mahanga yageze kuri toni 62 ifite agaciro ka miliyoni 64 z'amadolari y'Amerika. Ngo ibi byerekana ubwiyongere bwa 30% ugereranyije na 2024, kandi impuguke za UN zivuga ko iri zamuka hanini ryatewe na zahabu ikomoka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yinjiye muri Uganda akaba yo icuruzwa. Byongeye kandi muri teritwari ya Njugu ngo haragaragara ubwiyongere bwihuse bw'ibikorwa byo gutunganya ibisigazwa by'amabuye y'agaciro hifashishijwe ikinyabutabire cya cyanure, nubwo iri koranabuhanga ribujijwe n'amategeko ya Kongo. Raporo igaragaza ko habaruwe ibyuzi 388 bikoreshwa muri iki gikorwa, kandi bimwe muri byo bikaba bigenzurwa n'imitwe yitwaje intwaro muri ako gace, ikaba inasoresha umusaruro ukomoka kuri ibyo bikorwa by'amabuye y'agaciro muri utwo duce. Aho ngaho ni muri Ituri rero, naho bikaba bivugwa ko bitoroshye.